Om Swastiastu. Dini jagi tiang lakar nguacenang satwa sane mamurde ni bawang teken ni kesuna. Ada ketuturan satwa anak mukurnan ngelah kone pianak loh duang diri. Ane kelihan madan ni bawang, ane cerikan madan ni kesuna. Ni kesuna mula saya ngepesan teken neme bapane. Asing-asing ane tagih tu tino dogen. Tur pesadu nemi sunang ni bawang jeguguno dogen. Saget pesan memene mebat-batan ma pianak. Yening ni bawang mentetagihan pepesan kuaraman. Marah-marane man pepesan misi munyi jele. Diapin gitu ni bawang nudogen nyusulang dewek teken neme bapane. Jek teken adene anu dogen ya makenah melah. Dening ya inget menyamu buka sepite. Sedak dina anu memene lakan makiri luas kepeken. Kau kine pianakne makedadua. Cening bawang kesuna meme lakar luas kepeken. Nyantu nangin padine lantas tepuk aja dadua dari yang bahas. Reh kesing lah bahas sangon jakan jani. Gitu omong memene. Sasubane memene majalan kepeken. Laut kau kino ni kesuna teken embokne. Kesuna ni subuh tengai dong mai jalan tunang padine. Mesaut ni kesuna tunangin malu nyana ni canyemoh. Dening kita pesaut ni kesuna laut ni bawang menek kelebege nunang padine. Jani padine subuh dibeten laut kau kino ni kesuna ni padine subuh dibeten dong mai getepin ya malu nyana ni canyemoh. Keto pesaut ni kesuna tinda tulun jani padine subuh dadi bahas. Laut kau kino adene oreno ngaba mulihan nanging ni kesuna masih tuarenya. Sawireh ni bawang nak mules tatengalah pedidiane ngaba bahasa mulihan. Ka cerita yang jani ni bawang subuh sun mata tangkid. Laut dia nyemak jun lakar abanut ketukade lakar anggono nyunyeh sambil lango manjus. Sasubane ni bawang mejalan ketukade lantas ni kesuna ngengalang uap dewekne adi awat ketungan. Subuh kone kita lantas teke memene. Itu ni kesuna masadu teken memene kene munyene. Meme imbo madik dadi aing pesan lengetne. Sebatas orang ngabo caratan gentungannya doken ya tuh orangnya. Kita pesadon ni kesuna memene ngugu dogen. Ka cerita yang makin jani ni bawang subuh tekoling tu kade ma brentengan ye ngabo pantingan tur nyon yeh. Jek tu dingo ku teke memene sambil lango ngoel. Ih nyai bawang, kene dogen bikasnya ini. Pakat ngeresikin dewek dogen. Tadi tuh sing ibu medalem adi, tulen kena ibu cara buron, tusing makanah jelemong. Ditu lantas nih bawang tik tiga. Aduh sud meme. Keto kelurahan ini bawang. Nanging meme ngumingkinang niktik tur mesesambatan. Nyai bawang, kemo ibu menggedi. Dia mule-mule. Kai sebab mad mapi anak teken ibu. Laut nih bawang ngeling siksigan tur mesesambatan. Udah meme, apa ngorang tiang dari pianak statu pelih dogen. Yen keto sekadi pengide meme tiang lakan magedi. Itu lantas nih bawang majalan ngantek ke sisi nalase. Tepukine keni curug kuning. Lantas nih curug kuning metakon. Bawang, hudiang nyai ngeling. Itu nih bawang nuturang painikan deweknya sedih. Nih curug kuning nih ngahang satuan nih bawang. Curug kuning nundenang nih bawang idem. Lantas sirahne, baongne, lengenne, jerijenne cototine. Sahananane cototine, pesumas. Laut nih bawang ngedat tinggaline dewekne bak misi emas. Laut yang mulih dadongne. Buen manis semengan teke nih kesuna lagi ngide hapi mulih dadongne. Tinggaline nih bawang ngang mas-masan. Ditu nih kesuna lagi ngide nanging sing baline tegen nih bawang. Laut nih kesuna mulihne
Ngoran teke memene nuturang paindikan ni bawa ngango mas-masan. Ni kesuna nu denang memene ni tigawakne kanti babak belur. Ni kesuna nutang parilaksana ni bawang ke tengah alase. Kacerita yang jani ni kesuna kecunduk reng icruk kuning. Ni kesuna nuturang paindikan dewek ni tiga teke memene. Ni curuk kuning mau kenyem tur meswara. Nah, jani nira nulungin dong ki demang matane. Ditu lantas cototina sirahne, baongne, kupingne, lenganne, jerijene. Sahanan-ane cototina ada pesu lelipi, lelintah, celedu, muas sekancan gumantat gumintipne. Marasa awakne bat ban kadina misi mas-masan, lantas ngenggalang ni kusuna ngedat. Tinggalina awakne mak misi lelipi, lelintah, ban takutne ye gelalang keliling mantigang dewekne kanti babak belur. Nah gitu anake malaksana corah sekadi sesongane ala ulah ala tinemu ayu kinanti ayu pinanggih. Om sadi sadi sadi.